Badger region after Gabriel was convicted of robbing a teacher, Matilda Boatman. The incident, which occurred on the morning of March 4, 2024, saw Gabriel assaulting Matilda with a jackknife or robbing or the second corner, so robbing her of an Infinix Hot 9 smartphone, cash, nisika, rice, stew, and some documents in near her residence. But unim yeah law no about plea deal no. Yeah ne say boni bi wo ho ma ontumi nya plea deal. And the beba ya na nkofo bebre nti ne akola keto na yedna kotum. O robi obi a plea deal no onka ho. O kotomo na ye pani ye rape plea deal no onka ho. O koye defilement akola woni 16 years autonomo na friend defilement plea deal no onka ho. Ukodi wu murder plea deal no onka ho. Treason o yes obetu abanye gu a treason also plea deal no onka ho. Anyway the and because sekan and odiko teacher no sunti ya charge ni stealing ya charge ni stealing anka bet sa atwesi de ni bi se wo ho nti ko no ko betimi aye plea deal no bi but ya charge no robbery. Abusia abrantie bi akwakuwia emo ene froye edi and so am wanya 15 years imprisonment with hard labor. Na se hwe aja for you boni awudi ye kra aja for you enya 1 year 1 day ne si dem ma abrante wa o 18 years be kokko wia mo ene froye keke no kokonya 15 years with hard labor eno ena family did nchimu aba na answer na e be converse so be subscribe my page wi no me adoma no so e too much ph me adoma no so ama upload be bia unsa etimi ake ma refi say e cake center na asomasne a me di dwumadi e bro cake center say aka na watch me you na the classes na odi bosme ba ko pe e be kire say na etu cake ye say na e bodeko no odi ahye so enu ti free cake center e was 0554640178 0554640178 cake center able to dance man ko sha say on so be details na nyina wo free cake center ama inchemu bia obibia unsa etimi aka ebusia yanko yensem ne so a Abranti wa wonya 18 years a wo secondary school and abusia wa kwa wia emo ene froye edi no ko wia mo ne froye no anso ho a osan twe sekan edi ko amuru an ho ekoko wia ne phone edi ne sekan na edi free ne nsem na eno ena asemi ko police station de ko court ye nkomra no court na asemi so na obu abranti ne se onkonko dem 15 years with hard labor na sa sentence e ba abontin ena ma amanfo e kasa se Ghana ha enye boni we de senka enye boni wo se abranti no ekokodem 15 years esama na hard labor eka na abusia asemi beto odwa na vim lady so aba bontin e de emu nchiremu aba abekire nenti a abrantie no onya 15 years with hard labor eni akonya bia na ka abrantie no ewo senka obe plea for na asem na na se charges na e de ball no konya bia na ka abrantie no wo so obekwa ko plea for asem Me show someone to story no 18-year-old SHS boy no ye so akwa wia ni teacher emo ene froye ene phone I actually are sentenced to 15 years in jail. Obeko jail 15 years no obeba no we saying. That is why I was so law no. Na say amendment to ama say no. Enya bibia na oya ubekutumi ubeko jail sa. Ubetimi ya dey friend plea deal no. De omo ye bi America for ni haja for we oye bi no. But plea deal no nya boni bia ye de bebo kwa adu no na obenya plea deal no. Boni bi wo hono ma oya unya plea deal. Eno mrane fane say boni a emu odi nti pacho tie ni ye aha na wo se de adwene kɔ no emrano ba bia beboa sebi oni biefo ne ahiafo no ko boni bi wo ho no ma be ye ne de nipa no kotum 10 years 20 years na wo de ko insawom ne other prisons so according to legal aid research no nipa eda ho ne mu 51% yen convicted wo mu ye mu a wo mo for so wo mo dansa wo ba bi wo kra mrane everywhere I forget wo say na there are so many cases nkofo no gum insawom legal aid for ye pe no maka chem be bredem ya system na forget yo. Into beka ye chief justice be maybe no otia konya so justice George na Wood de policy be about decongestion of the prisons. I say boy make any prison for asem kwa na can part 20 where was openity cause e betimi ato ye nyina. The distance between freedom and incarceration as a prison e kitikiti bi and you be na betwa asem ato so obi na de ne ka be just say ubehu na obi akokan beka na anu ya ye de for LGBT na parliament 2022 June na parliament pass a law no na president de SHS ya ba be law ye cho na ye de kwa adubo wa nga obeka se udi for udi bem na ye betwe asem ni mu ase ye court trial afa ni afra dance for ne ade no ye we see court ni time ti unim se ade no wa ye now plead guilty uji to mu a utwa court na adwuma so and court no
de oye ne say wo asotwe ne ye de be ma no aye wate so kra na ye yi asotwe ne kra firi ho na bia fine bi na obetua na aba fom. Na this brand ye de emfa ne de enye case in point. Abrante SHS ni akola akra oko adanwase SHS Gabriel Kwame say 15 years in prison with in hard labor. Some ko eduma din o prison in hard labor. The severe sentence was handed down by His Honor Festus Nukunu at the Circuit Court of Otafu in Asante region after Gabriel was convicted of robbing a teacher, Matilda Boatman. The incident, which occurred on the morning of March 4, 2024, saw Gabriel assaulting Matilda with a jackknife or robbing or the second corner, so robbing her of an Infinix Hot 9 a smartphone, cash, nisika, rice, stew, and some documents in near her residence. But unim law no about plea deal no. Ne say boni bi wo ma ontumi nya plea deal. And the beba na nkofo bebre nti na ya kola keto na ye na kotum. O robi obi a plea deal no onka ho. O kotomo na ye pani ye rape plea deal no onka ho. O koye defilement akola woni 16 years otonomo na friend defilement plea deal no onka ho. Ukodi wu murder plea deal no onka ho. Treason yes obetu abanye gua treason also plea deal no onka ho. Anyway and because sekan and odi ko teacher no sunti ya charge ni stealing ya charge ni stealing anka bet sa atwesi de ni bi se wo ho nti ko no ko betimi aye plea deal ni bi ba ya charge no robbery nti we nyina ye asuade me ye nyina ye nuanom kumafo no because enka okofa teacher na mo ene froye keke se kom na de no fa mo ne froye a enka court be ma ne plea deal ni bi nka bi ye nyina fa nto ye hu se emra wo ho no mo a ukodi boni asa amra ni bi no mo ye haja for real case no enu bi ndi na enko Europe fo nyina bi di boni na enye boni eni edin bi a omutumi ka so wo de ogitu mu a mfie ne ede be ma no ya ma oketwa nti law wo ho nti law no ne hu kwan a obefa so a emra no ebe boa wo we your friend a plea deal amendment ananu ya omanpenede ne SHS ya abeyemra but there are rules and regulations say nipa kro no say ye che no a that's why you plea deal na attorney general no ono ne no lawyer for beka no matiase complainer no di case ni buy no beka na complainer so agi atum so be plea no na empathy ke bia na ajama complainer no di case ni buy no bond ani amana sign asotwe bi wo ho no ma e wo form ani e de amana bi anka be ko 10 years no court betimi ama no 1 year pe eno obe ye adwuma kakra ka ho na oba e be san mana sign bond ni nyina ye ho hyehye ya e wo abusuan ti se ne film lady e ba ye obedi enchiremu e ba ye eni ni mi je sure say enchiremu ya film lady e di ba ma won so wasua ade bebre ma se bo se ne obetutu anamo esi afa ama obi ankwa ankoka afa meka ma ye hu ade sua wasua e wo comment section ho na subscribe ma page na mi adoma no so ama upload bia onsa etimi aka aha too much gh abusuan ya follow yen so e wo Facebook too much gh TikTok so too much gh macra